was say or no dear Yinsen one go by the other or Bana Muslim. And now also someone tears here. Now the walkers on in the shower will be Bama Babo Pruno and on your excuse. Yinsen says so by the 20 grand about go pay the Yinseba. Et the walk Canada, Yatia says so bad in. But as somewhere over can say, several Bushia for, and as what Juman for, Ebehu, Ebayan Sempi, and the whole body, Casapraku, wine, and the end of the Wajman for wanted. A TV soon your TV soon your walk. Now, no Jackie can some basa. I would tell you so. Then, okay, says you know, dear and no quay, I have a baby dinner. I have the tracker, something. It took quite a say, I'm favor there, and I say favor there, and no because of our better for years on a day. What about who the Renee? Yabu, a good powder. And no dear. Now, Cassie, I'm going to try that. Who can say, yes, easy, sir? Ya can't some toast with the infants as obey Casamotoso. And Yamau quine, a higher Nisikawa. Brabacasa, what I say? I feel the Oka now who are done for you, one in the Wakobona song, and then Cocasana, and this is our mouth for Boom. Nando Abana, they won't with this action. She said, oh, by a crack now. Can the femuno be Busasa Crani about a cranny or Banatina, won't know my bias. Who buy an acran, what we saw a cosonimu, a pushuni, say, Grada. Namina, me obey. I'll buy chess out dogging Guana or possible bonus Strutus now bono. So as I said, they were pen on Mamma Yasana Walker. What's a doggy now open? Doggy, Mrs. Style, we are seeing the penny doggy. Mam Ghana for my money be about the doggy, the palm of petty, also a proconia, a friend, tilapia. And now bonus strutus. What by a organical? Who got the uncle trader? Okay, strutus no and fancy ha, Nayano boy bar and medical research center. And quarter train come up, and Raza mother top is anyone of one. Doctor Memwakwaba. Yes, Penny Pabi Biabo dear. And then me breno a year bitime pa, Caniano, a dimushamoka crabby for better 10 minutes. Tama and your Maya rough. Or boy Herbal Medical Research Center, so yet to say, Yanko pardon, be and that's me by El Shame Kama. Chim, your mamma, your much in our class. Amen. And who has me in a chair. Amen. Doctor Intil. Obo Herbal Medical Research Center be fa kwanya so acha Sompa ahwefo ne atiefo ene anwumre na wote enka ene anwumre a na expert in cardiovascular conditions and as cardiovascular diseases for ena wote enka Obo Herbal ka cardiovascular akoma no ene droban ahodo a moja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu entini no ene akoma no ya kwadre mu ewie ankasa enti ena anwumre se wutie na ode ya akoma problem obi wo ho onante kakra bia na wabre onante kakra bia na nakoma ebo ne per obi nso ewo ho oti pains anasa oti yaw ewa akoma no mu obi nso wo ho ni entini na moja efam edi afosane wo nipadua ni mu nipadua ni mu no sa entini no fat ne cholesterol asisi entini no enam aduane bia eni kwan se yedi nti tutu anamo ebra enam sa nti time bia ohwa na wakoma na onan na wonsa ayetitriti wonso wo ho wo de akoma problem ohwa dane da nyina se na ya meka na wondi obi aka nanso ohwa na woyem ahyew tutu anamo ebra wako hospital ama ya diagnose se wakoma no ensuo eginamu anase ahonhon tutu anamo ebra oba Obo Herbal ye wa bibidro kroje ayemfa bibia mfrem ye de bema wo na sa akoma problem no sa ntini no a asisi na moja entimi eniafo sane ewo nipadua ni mu no ama akoma no anya problem ewo ho na ebo ententem ya de kakra bia na wabre na uti yaw ewo akoma ni mu tutu anamo ebra Obo Herbal na oba ye wa bido ha de bema wa den ebe solve sa problem no last stop enye no nko no Obo Herbal ye treat wo de stroke anjudue yare ebia fe na ahyase ebo nkaye onan no nsa den titriti oti eta epai because emoja ewo se eflow ko adwene mu no sa emoja no entini na sinti entimi flow enkom enti time bia na
utie den edwao tutu anamo ebra obo Herbal wonso ode ya war problem wa worry for several years wo oba bema wontimi enhye oba nyinsen wo ye oba wa worry for several years wontimi mfafuro obi nso ewo ho ofafuro all right but ofafuro na say engina obi wo ho wanya miscarriages beye mprensan pren9 tutu anamo ebra no na ye o problem a wonso enanwumre se wutie mi oye oba na ode eye wontimi enye den menstruate obi wo ho ose beye 3 months ni obi wo kra no years asem enye nso se wa fafuro enso wontimi nya de wontimi engu ninsa tutu anamo ebra obo Herbal na wo ba ye wa bibido hwa de bema wa bema wanya o period senior ese efata anya no nko wode eye typhoid anase ulcer wode eye hypertension e kan mu jabro so diabetes ene diabetes okoda na odwendwen ho anase wutu kwan Africa ko ba bia na wo yeden odwendwen because kakra bi wo be sorry ayeden adwonso kakra bi wo be si ayeden adwonso tutu anamo ebra obo Herbal na wo ba abido hwa de bema wa ebe solve sa problem no enka se bia ye mo ya redin wo ba ye na so ya machines ewo hɔ a ye de ebe den ebe hwe nipadua ni mu efiri wuti ebe si wo nan ase timachie bia ewo nipadua ni mu ba bia no se eye liver condition eye kidney conditions like nipadua akwanu babia wani ni nyina machine ebe screen na problem a ewo nipadua ni mu bia no machine be detect na afi ye de abibidro krochi yemfa bibia emfra mu ye de amawo na wonoma a solve sa problem no within some few days within some few weeks na why then what de ho enanwumre se wutie yen na wo bie honom na headquarters ewo Nkranza Adishimai Bono East eye adwira kwan no so duru Nkranza adwira kwan no so he na headquarters ewo techiman so ye wo Nkranza kwan no so ene Kente Royal House honom na eben okosunwane nso a ye wo Zinco Divine Junction yene Migration Information Center omo office no ene di anumhwe sunwane asem na mekan okọ Accra nso a ye Kaswa official town honom ena obo Herbal ya so ya ewo Accra ewo Kumasi ha de yene ye wadoato adumanu yene sofumame kenke selling point honom yene sofumame enedi anhwe oduru Abreport Junction a taxis na sisi wono kasa wo obo Herbal ewo adumanu a ye de obeba besi ewo ye nimu pe enye yira kwan kra ye numbers edidi juma numbers no eye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 Prekese powder and Odin. I need some of the Odin. Penipa you Odin. Odin Herbal bitters and brass I know the Hong Kong Kakra or Casafidi so now o headre kutamia ye juma pa e fe no Odin Herbal bitters na ejuma Odin Herbal bitters e no ye nyuma bebre and esayade ahodo pa o ye oba na wutie ye na nwumre na se onsebo no emayi a ye Odin Herbal bitters ena na ju ye bo modi akamfo e dia ma we chana papa bo modern so be call Herbal shop bia ben so pe Odin Herbal bitters e be boa wo edi wakajemu ama onsebo na timi abakama enye no nko o de prekese powder na be ka ho o just formation na be boa ama bibia timi aye kama enso edi ama emze na no ene Wednesday Monday ya obi frɛ ye train ma no ko to bi ende nwumre ya wa frɛ me say ade na sha say eba because o se be 6 months ni na menses no na intimi mba but o ko to prekese powder o de Herbal bitters no aboa ma menses na start ya eba kakra ede anu nyam hye emanyame utie yen wo yoba na se onso de no ne bema ekọ empemu nhyiaye na obo se nsuo no asa aba abonten a me pa chaw eye Odin Herbal bitters
preke powder and a beckham for a diamond, but more than someone sabekabi. And I'm said a drone me patch when you drew big can see up. You didn't banana time my more thing. And I fire there abai from Fidi, a ceremony there ye or ding about bitters ediaba. Set Emran Messiah and Yariwa, and I'm the Bible is a munidia banum. Na mfana ha no emfansa yare no ho adwuma na odin Herbal bitters eba modin aye de ama me ba cho ye bema na so de no o namu mre ye sexual weakness ene hawa ye kan fo odin Herbal bitters no e de ama obi de e premature ejaculation ode bo ani a enche na wajemu obi de enso e erectile dysfunction ne bema no epejane mu akakra bi na atofom ne mu aye memremre ninna no e odin Herbal bitters ene ye kan fo de ma o severe waist pains a bema severe waist pains a mama dey say on sabe ka ordain Herbal bitters ni bi na afi wano no mebeboa ama bibia nso etimi akokama enso edi amawo afi oyoba na nso otie ya misra wo tie time bia say yes obu nsabo say ende eba echina na etwa adecha na aba ebia regular 6 or 7 days no emma etimi ba 3 days ebia 2 days ebia ba 4 days na emba biem kai se eye moja sufi na eka omo no ebobo metabolic waste no system ni ma ebetimi akofa ya refer fibroid e de amam enti bo modern se onsa beka odin Herbal bitters no enko rani peduanim na cleansing ni peduanim nyi metabolic waste no eni moja sufi ya ese pia bonten akamuni na no enyini na enfefri ho enso enfama utie me na so menses no bia be 6 months ni 1 year ni mai ana bia won so akwakoye de omo kan DNC ana so say family planning and after waka ko yi and our year no still na na intimi emma e bia won jabia a intimi MP ne bamobodi apiani ni na de aba na adwuma no eye ne se bamodin a ayiyi untininim ovensnim ama mu da ho ama moja no etimi flow ama bibia so ye kama ye kamfo de ama nipa bebre bia e say natural immune booster into bia betimi anum bia gise oba onyam e bia maame a oma ne ba no fo na akoda onimu fo edumie ene ntimi nom odin Herbal mixture e ya dry so bia nom wa wo ye dwumaden brefo bia no obehia odin Herbal mixture wotena wia so na wo ye dwuma wote ujan traffic mutonsuo barbers no ene features ma mo gina ho eche ma mo tena se eche musisi no amamai ne ade bebem odin Herbal mixture na ye come for them preke se powder no me pa cho say NCT e ye ketua bi say ya na mo adwuma eye no enya adwuma ketua kra bo modern say won sabeka bi utie me na say heart palpitation e wo so don adwo obo say odan wa koma na bon tentem a bit faster than the normal e basa untime na home etia unya odin preke se powder na for work akra fra sa atreba ko for gu insuo de dead na afi num ebeboa ama o situation num aka me down na bibia ye kama enso ede ama utie ye onsa ana onsa no ye pepe na ye 33 obo se onpabo akra onam ba bi na onpabo yi to kra na onana yi 33 nti wan hwe ya ontia jiso bi ka se papa na ama me onpabo yi atofo mu me pa stroke na ebo nka ye bo modern se onsa be ka preke se powder ni bi na afi use ode wo to afre na ye ncho kwa be fa so abe use be boa wako hospital ama ya diagnose ye say o sugar and I say diabetes e was sure when your diabetes ye preke say powder and am say ekuta phytochemicals eboa na fe so calcium potassium magnesium eni na eye nuanu nura me pacha wo preke say powder ma eboa edi juma no eye untini ma fe aboa ma wo kidney na timi agina so poisonous substances bi abedi akomo bia no eno na preke say powder na eboa ama etimi toxins ni na ede free ni peduanim na ohonso etimi ato emia benya bi ato no okotakwa was ebibidro fie afi Joy Herbal enso ewotakwa market circle benyak pharmacy ena nimdie Herbal enso ewotakrade onsabeka bi Gapson pharmacy okoforidia oko Accra Repass Ventures ewo Okeshi Drugline onsabo modaka bi Nanaboache Herbal ewo Okeshi Drugline Kingswalk Herbal ewo Okeshi Drugline afi enso onsabeka bi Otema Community 4 Presby Junction eho Kingswalk Herbal and honso onsabo modia enso etimi akabina bibia ye kama me pacho
Oko Cape Costa penal herbal kotokraba kwan so onsa beka bi mankasim enso triple B herbal shop enso mankasim runabout no so asantampon sewa herbal Western North bonsu enkwanta Alex Joe honso onsa beka bi sunyane Green Light Pharmacy ena Mosei Pharmacy ho na ye mea obomodin akwa onsa bebomodin aka preke se powder oba kumasi PFA Pharmacy Waterfall New Road Freddie Men's Herbal Kumasi KO bookshop one ma wonsa beka bi afi nso imrom Misty Herbal albenya bi Abrepo Junction Arms Herbal Thinatet Herbal enso Sofola we na ye mea wonsa beka bi afi oba Sompa se heya Swami in of seat in room hotel na enso Sofomame enso bi Sompa se heya wonsa beka bi me pacho ye pe a driver for ye adwuma na 3 years pe driver ni foforo and afi nso ye pe adwuma for inti utie ye na se oti baby to say Banthama Abrepo Junction Abrepo oti baby to say Boshen any these places ana baby to say Swamia bomodin say obefre number we sia na pe adwuma ye pe driver okuta license na fe pe sales personnel ye betimi no ma ye adwuma 0597 186398 0597 186398 numbers fresh here na ye ne won twetwe nkomo na ye ma wadwuma nya okay doctor obo he by numbers no numbers edidi juma ewo ye na so ye numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 550 19 15 14 0550 19 15 14 Obo Herbal number said did juma eno no okay yani Obo Herbal and the Medical Research Center and the twetwe nkomo no na empempi ya na meta ka kiro said the word research no ye hwehwehwe ba bia yade ne wo yedusu okwa omo ba girigire no mo ba bia yade ne wo yehu ba bia ne omo wonjuro papa nya mo aduro na etu yade na se eye tete atorofo said you see ebobo ne nsam so no yade bia da wufu se hawo edi him ewo nipaduam emontumi enkoma no yemfa nkodan Obo Herbal and Medical Research Center we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ye obi ka kira santeman ewo bi kire asanteman ewo dwumadie we so the nation zanka Yaw Awurade Nyankopɔn nhyira nipa bia otie na onye obi akese yewura opinso tumfo sietu machia na nwumre na asere se enhyira sonko enka na ba bia obi a sana goso mahene na akwasi bosom pranso enhyira ene no yaw ne ehia mititiri sesie ya madwene ne mudie nyina wo so ye DNA no nti animanim ya yenhye papa yi na onkoye no wono akra no wo krado wo ready so oba ya wa ma TV so nhye dan hia me firi se ye woda ye benya no ye woda obetu anamo wo kan se ko ba se ebere bi aba na wakọ akoya ade no na se odi bema afiri obepese ne wo ka kira amansa na ye mo mo nte se ye no kore ene ye kokokoko na ye ne de yanso so obeso bepese se enim guase ye mpepandi bewi afidi ya so nti na ye nya wona ye be hia wo kina na mum na nka ye ni ne yi a nka beba kina na ye ni munyam ama ka boa mara medru kina no afiri no wagya ya obi da ho nti no nkomodi ne enya wo de eno na ye na bibini bia hu ne yankonko ye nim se wonim se eja ni nya so na ye de nsuo gum na be fode a paacho ene ye wo soja na no aye den nke start ye no ana se watwetwe akire na nka ni dance na ma na eja na dum na nya maja ni so wi obi ama ni nsu fin so beba begum because obo amaja na dum edi etom de bi wa abadabo na wotena se a ma asem bi ba beduru ba bia duru wi a ene na wo so obo ni wodua na baba be yiwa no na asumdue ba eno so na koba ne sa ene se ne wa beso wa odi merika koi edi e ka che no bi owo bia se ye metete ne ye mebo na so bia obi amatwi ni twan bia ye di jan ne se ababa ne ntimi nhwa akora anya ono nko na wo no so wo ne ndi se wo wunyi ni na pese on husan opese osika sem nkotena ne ba bia mpaacho omra
na ndane chen ko edi ne nimfiro emu resource ne ba wi a se maka jo se da be ba no nkomo wa akire na fe nyina abu madi sa nkomo ne nhira aka ne se nhira aka ne ya na okay eno de ne kwaso a ntino da de ne no be si form no nyi obi na meka se brefidie so ne mpo wa makora no a ye betra ha to amanam obetre na nyoma akonkan pa asem chichirichi ba ko da chiri enka chiri producer no family asem chichirichi enti ma me kwa akoma to ye mu ate nyame drum so no ye dan no one day de ya be ma na wo ye no obeba be pie fidie so kama party kwa akoma to ye we ni so Asem Mpe Nipa ye be twene tan akosi se ebete watima se ebe twene tan na akosi se ebete eno nti ma meti abetra se na afei no yenko enko yanim ye ma me baako ene abreho sem baako ofi ha na abreho producers ansa na ohene yin kasa nwie no mo famra na afei yenye ne taw ahwe abre no so beti aye ma meti ha Afoso no kra ho abobo na story eba na ye din wani mu ho na anu dene anu edine yare ho sem but me nkọ wani mu pio foso be ma ni ameka che mi nua ba we se no ne se asemba wonto ne boase horo na wo horo be ma ne se die ni ba na se oba ne papa ye nipa hunu eye wono ana se bia wo ye nipa hunu wo ye nipa se de wo sikika no foso be ma asem na aba enti wonto ne boase ase ni gidie mu no won de wagine hu di se akwada ne papa no na oba papa nso de eden asem na aba be ma no na asebie so wonye nimdifo but all the same wonto ne boase na se de ni no emra so nyame ya adom a wochina na be ma no menka nkyere ne se ofoso be ma onye badwemma udi wo ba wi ampa chonsunsu aso na ebeba no na wagye atum sa wo ye badwemma wo ye bem akoto se bem afoforo ebutu yire kurasa se wo se wasa agye no wasa akodi ne biem ofoso bem a ehunsunsu aso ba se nya wo de akrapo na wasa wo saudi efiri mu enti se ya oba no na se bia wo se gi so ko edie nansa no wahwe na ofoso bem a na no ahunyansa na ne de wo hin enti wadi awie wonhwe akwada no ko si se die ne beba na me expect se wo be hwa akwala no a bepim sabe ya yekase afi de wayi nanim so pase obedie ne no na biem so apart from no kro so be ma se nya ne bakura po nanim guase na wode agu no so no ofo so be ma mesraw eno so yenhwe ho asem nka na anim guase o we na ya na eya so akwa akofo obewie no asa akwa kogina ho na eyi de no wo kanam ne ya adwen se virgin na se de odna kotena na bom tu kurampo no enye so ye bom tu a ebia ne ho hia but obi a one tena wona wo baako no wo se wono no wo ye obi opeme masem no obi na ono no akofa different men no mo atra wo mienu ya wo sa ba onche no ono na virgin to for so be ma ne bi o wansa no mbekọ ba ho no akosie nim no wono mo check wo mo adwum so mo ye matured ansa no ma ye mo sa mo ba awie se no se ni wo mo kan yo mo se atwa mo ba ye ya asa asif se ye nka hwe kurampo nkyere wonom no onhwe ne ye na wo suro ne ho a woni asempa na bibia nso nkoye ofoso be ma me daase okay bemma Emmanuel Kwaku Safo a wo ye adwuma wo kasa preko wasem na ye kan na me de men kasa pi emfa hwe honne efri se waba be so ha wia anwumire waba wache pene so baba video ose wo ma nemmo me de ba bia me hwe ye manim tedie ni no men kasa pi enu nti se wode ose eye oyo obaye ebusa DNA no ebo no ochina wo mra me ko DNA no mfamfiri ho na ne nkenkan so no e so otena se no oba no so tena se ne ekai e ma dasa na awia bom na animguase a ekoso mpatase ho no ne nyina afiri ho ya asomdue ne yepe eye tietietia enu nti awefo ne atiefo e DNA ye kwa aba eye Emmanuel Kwaku Safo ene momi edi amanfo ni mpatase no ye beko DNA na ba na edi munchiri mu aba eye tietietia orofo asem checheche ba ko da chire na abreho na asefem orofo duru ba bi na se unni ani a yadwuma huntimi nye o firi se wanhwe ya ni suo be dware yanko computer so adwadi emra sesia
Se ho techema eno ene yefa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji 21st clinic ye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo srem na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene yefa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afei na me beko me nkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no oh Express Group Adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. For more Ahomacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yakwa yanim ten na ene abrahosem a ewa ha no ano den papa ma me akwaba mo fa microphone no kona ni mame na ne kasa no wo fom asem kesi o asem kesi a kire so odwene ho a otiase na tie beba na si wo se kire jamase amatwene anda ma me brand mu kafra oh your friend was saying a window Margaret Ufri hina baye me free oti region Debi oti Kuwait Pachwai esreso na ukurum pa ne he me free Boliga Ufri Boga Pachwai na be de Kumase mame na meni me kunu na wa na nukru na wa Pachwai die be pa na sipoten e wo nipaduam me nofo onofo Pachwai kasa na epia bonten de ayo onofo Pachwai ese breast cancer Pachwai e die be poten e ma ne ba sa asase no na kitwa na wo but last year no na e bakese so yeah they call hospital se no last 3 months no na almost say me koye city de bra so me koye mama me kimu na afe last month no na ye me date but sikani ebi ni ho sikani wa ode koye pacho debi enu ti na ama na basa so sisi ano esa ho no ye so sister no ono na boa me tu nim sister no ba bia na mi nim no awo na ye race course na odi no amaba garlic no auto na Kumase wo be de wa ha na mini me kunu na wa ha
na me so na me ton ade awo ho na uton de garlic ni bi ene sadi ke noama kete Oba kroma wadi mfie sei. Yade ne ba yeso wadi mfie sei. Yade ne ba ye den na 2 years ni. Ba den 2 years ni. Nti 2 years ni na unya sika nko hospital ana se wa na wonko. Yakọ me koye. Asa na me brothers frame sirim se member na omoye local den. Me ko chini enye na me sambai. So mbae no omo se omo bed me koye city any scan de na me ye na ni na fama omo. So Chese wukunu we. Sisi no so osiri. Wo ye dai. Sisi osiri no onye bibia. Na chese wadwane agyaw. Dia tense last year na me ya no ne papa so yale. So ne papa free. Enti o yade. E na ono papa yade. Enu wagya wo kɔ ne papa yade e. Debi ye nyina wo ha na wo hwe. So ne papa free ho no na ye yakoe. Ansa na on say member ha na oye kakra o mama na me ko hospital. So kakra oye bi kakra na o mama. Ba debi edru no. Date ni duro oni sika. Enti yade ba ye ukunu ye na adwen se obeboa ma ho atɔ anaase okɔ osirim wakoyi nani. Debi oyi nini. Oye kakra no na odi mama. But last ya katana ni ma ede we good Samaritan. Ka nyame adwuma na kwa ye. Ka efe kwa. Ya asem o mo fa ne no fo no nto ya fidie ni so. Ya asem. Dabi ma me menyi ye. Oba pa ye woni fo nyini wo meyi we so ha. Mama me ye mo ahye me hu bibi. Ya asem o. A doctor for so ya ade o. Oba pante wo so ya de no e ba ye mfie se ni. Eba den last year. Na chese say last year dia na chese won hye nya du papa bi anom. Ja mentime nko particular date na o ma me say sika semunti o. Sa so o ma me sika ni ho obeya sa ebia 1 month any weeks come na twem. What do you feel say? Yeah, 39 years. 39. Just a kwa bizu kura usa. Na so hwe situation obeka usu wanyine o. Eya asem pa o. Eya asem kasi wo wiase o. Boafo na o. Eya asem. Mo fa no picture no to so. Na ko ye yi ne nofo no. Eno na mama anima yi hu no. Mama anima nyinya no. Eya asem o. Na ewiase no eduru baabi a ya na boafo wiase. Ababa wa woni maami ba yi. Oso onim ni baabi anye ne busuani no. Na momo ne race course. So no ne last review awoko no 900 eno yi de man no. Woye nyame so adwuma. Esi wokofa sika hen kura na de akon yade. Eno ne asem ada maami so anwumire yi o. Say ye mama me yi ni no fo no ankasa de akira mansan a ka wo yem be hyew. So wakaso ye mana paso a. So no ye mana paso sa enye yie. Oba pa memo akwaba. Impom te say. Ye fro ma akasa nya den. Okay. Na mami wonim no hefa. Oh me pacho na minim no race course drum. Ya na me supply near my money kunu. Okay. Yeah, into told that na offer me. See, okay, me say our breast cancer. But that time no emunye din say by
kasa den kakra wate oye nyame adwuma pa good samaritan eze nyame jira wo nti mpacho na yare no mu na mu nye den se nti otoda no wa frɛ me toda nso na me nso ma frɛ no nti beye 5 days ni and ofrɛ me na me ne di nchi awie no ka kyerɛ me sɛ o di ayi di no for na pro so nti na me kra me fi sɛ agro bi ti later on na me ka kyerɛ so on fan send me wo WhatsApp and all the send me nti all the send me na me hu si di ade ni sitie no na ahomete pa nti ja adofo no mu ana omo mo nkyɛn na me nso me ma omo yɛ den eboaboa kakra no na nya bɛyɛ 1,004 mo baby nti na no na o se de test na mo so mo onkoye no ba ko yɛ 400 na ba ko no so yɛ 500 nti no 900 na me yi bi man so didie na de aka no de koye test no nti ene na me ko hia no hospital na okoje test no ba mo se edru na mo de man no na mboa na apomedin nti ma no fo no wodofo se wo hwe TV no so a no fo no da so no o no fo no da so no eya asem o eya abraho sem kasi o no fo na nkasa na de ba ne ni ahoden akoye sade ne wom na makene so gina mu nkoda nom mema so numbi na akoye seyi akoya abrahosam ma mentesi ano mo ma ne ne se amode ba sesi ano omuso onko no ndru no na later on na ye nhwe se obesan ba ye test no the same test biom ye hwe se the test ni si kona se the no fo no si aye na e chere say I think say me ma afamu de me fi say there is no time and as you say no nso no ono nso na afamu bua bi ani ho so inti no say no nso me hu say begusu ajeji kakra na o ye die ni pacho me yekusasi no ka begusu no na mfi se bia ya bruni okay na me say enkosi da ben ti no de ayi de me de ne be ba ha na ya hwe de adofo no be ya amano nti kakra bia na mo de aboa no we de adesire ayasem ma meka nya bro sem adwuma die Oforisuo Aboagye se donation pa de mentanye si edie yi sika ana meji sika free obi wono ka mentanye na nso so oro azuka mo fa no fo no ntoso abreho papa enunti wodofo se wo hwa abreho sem yi a na hwa ye mami ni kunu so kura akoye wo maaye etie musa se aduane be kura na wodie ye musa se empo kura wo de nya sika kura to sem na empo ne ladbia na ne water be wotua efiri se won kono waba ni nyina ye yade o enu ntina da bia ya na meta kana ma me ne wansa yade duru ba bia nipa benya wa na ye yade kuro ya yane ni nwa ma batwentwe komo na ansa na no ye kone ni togbe ahabai keke azigbilgbo sunkalu kaguka yane no twetwe komo simadu so emra sesesesese yane togbe ahabai keke twetwe komo emra sesesese na ene de anwumere de miankasa de mafo agimensem papa so de asi agimensem no ya na o kan sempia wan hwe yi obebu nipa bam ya maame ne no fo no state na adrumu no wan kan tinmu a se de dem akorasi aye no home ya ye den an kan kire mu na ye boa ano ye den wa ha o ono asama togu aso ye tesai be ma togu aso ye boko no anyinya wanim sa Oforisuo se no ma bi ahomte ntina ewiase ya na ye ka se entra hokwa doctor se yade mo yade pa Oforisuo unja makacho se wo hwemu a nipa ade wo wiase pa sebesebe ebom nipa yensu ne yedwe kwakwa ade bi wo mu no for the ankasa no
se bakura Oforisuo unse no for one enyan short ya se enyan I started ade bi o sa nti nipa ye bon ba yesu na wanya wanimi bibi abura ohwini mo nso na imu ade ye ho se sebe mpraduasa ye sombo chen bibia kwaku ye bre no yenkotogu aso ti yenko wona ode kasa ubebusam ko se wanim no ohwene no se be ya pagya no nye anyawe ahomte anyawe ode de opeso kan biaka Oforisuo mfa nchaka se free togu aba keka so ye papa no no awo fi ha numre ya na numre ene ne dwumadi a wodi a ehote na nipa gine di enti no onya emergency call bi se esese wo ba na ntifu ni wa apedwafo ho nti togu na nka ono anene no wo fi ha numre na wanya call bi ampanifo bi abesi nachi finka abesi nachi na ye kan e de na togu ba bewe ne ho de na ampanifo abesi nachi e de na ombewe de nyina ye bambo Oforisuo togu se memfa saka sai manipa bi a wotie sa no ma we nyina na ye kase nipa to wantra hokwa Oforisuo no ma wo mu nya ye hwehwe nyina wan hwe a obeka se han ewiase no sa na yade we na aba hwe esi wuwu aba ene wan hwe a wonche ene esi ewu aba esisi aba Oforisuo wo hwe ohun su ya wo so beche wo hwe ohun su ya wo beche se abrochire kwa ye den se sika de kwa abrochire ne bo ye den ye se abrochire country bo ye ntimi nko ene saa time ho ye den ene so na saa time so na ye den eyi obi time so de beko saa na wiase ne te enti ade bia wo wiase a wo sum nyame de ne nso de bia wo bo ho ban a ebeboa togwese ene se wo ye bema watitu mo wema hwe wo ba ama oba na nya baabi asi papa na ni abrene wo hwe na ma oba na nya baabi asi ni wo bu kwase a onde onku oba ne mo bra na beka bibi kire ne se me pese me nsa kama ade Oforisuo ye kai ko obu ase be ne yiriko abadwama ko open ade so obekokwa ama obi afa ne de open ade se open sa bra na so ye beka kire be fa na danfo se wo ye oba wudu sika hwe be ma bi ama ne be ma no akodu abrochimam ana wotegana ha waye ye tam onfa wonye hwe a togwe se opa wade a bra be hu no obeje wade ama ye kan nyina Oforisuo madika kase ewiase na okwa enu tie di togu aba keke number ni tudwa bomode na fa eno ma ye hu ni ha sebi woi wote aboso menkru nipa wo ye ono so ye wo na aboso menkru sa kwakuku ye yi ni no fu no na se be state anya sam keto Oforisuo ya kwa ti agwo ekwa TV sukwa na manfo mu fi kwewe no se obi aba nanum ede na wiase ye gi wo wiase wan hwe yi obi do se kan bedwa nanka entra okwa kotogu aba keke wo ye kan se ya na obi tiwa na me de afa kwa de mabre afa wa bre ene kan hu se owo ben kona ko hwo hwe na woni na ma wo ko ba no ye no ompa o me maka cho se me Ghana me woni pa bi wa me na mafuom kwa so ana ba bi a sebe ohoye din bi a me hu na mesa ma chi adwane amena da obeka me atum me na meka chiro obi wo ho a ye ne nante anajo ye ne nante awia obekun but wonim Oforisuo ma meka sem cha ye kwa ye bai se wonim de da wanim a enka wawie o ba wonim de da wanim tina Togo se wo mo de sunsun nsam mo de wo de kodan Togo ha ba keka o se be fa na danfo keke Oforisuo ya ne ati aye kase me se nyensem bebe ne betima kan ha eno ncha se ye ne ati asabe ye ni tak ye ni attack o eno ncha se ye fi abaifo ni wo te se wo a wo hweme wo a wutie ka hu se ofie obi afie baye ho nyame ampata na kohie ofie se bi obi bese ofie abaifo ye nkurasefo a me se wo kosoro no wo twe wo san Togo se won tena ho da enso me ne wo kase obi to wa ne won kase hu se na babo mu koyem oba bi atukwa akotena buruchire okru bi atukwa akotena buruchire manfo odi ye na ye drum ye no ma baburo nyan onko ade ye wudi kura no ma den enso bo obesa na ade ma okru ko ye obo obesa na ade ma yire ko wakwa ko jawo enye kwa ofiefo mpehwe Oforisuo ma menka sa asem yi edumre bi na se bi obi kru tu kwan na obema ne ko na okofa oba foforo ne wo jawa ya na de ni nyina ahye sa bema no so bedumre bi a check wabusuafo so pese obedi ye tie bobi bi gu ada wo kru no so ana wo yo bema na wo yiri bi waboa no sa kosu ya
chance we beto we e ma chance ne mo mikuta sika bi me di pian so kɔ ne fa bɛboa me ne nkola yi oduru ɔno so akɔware bɛma foforo hɔ ɛnyɛ kwa nyɛ oba no pɛse but ɔno so check wa brabo ufie fo mpɛse wudi yie sunsu ma asɛm na me ne wo kana ɛnyɛ hunam mu asɛm kotogu ahaba keke ahweye makasa papa no hayawo oni akyire first ne yɛhwɛ obi wɔ baabi a ne wakɔtɛ nwura baabi ne nwura yi ne ade asi akwa no kɔ ne wɔn mu a nwura pa ne ade waben wo nyɛ saa kwakodi ebedi bronya kwa na misuro no se mo akɔbɔ banya me se me no ti asesi a me no kasa ye bedi bronya obi ekuta sika ekɔkɔ aso akɔfa no ma ba beton ya kɔku no accident asi wɔn nko a wawu ɔmo ma ka hu ko kasa ye kwa ya mantam oni bambo kɔkɔgye bambo ya no bi beka se me bambo ne awurade ampa ye gitum tina dana meka sa asemu ese se o kan bible ni firi so badru mfimfin wo sa so fo mu nwie nyame ne won tan ye ni o se wo de bonsan beto asa so wo haye atam sa kwa bi se na nyankopɔ pa onim sa kwa yi se be preduasa wonye na so ye sunsu bekuta yesu na so de ne beto ye asa so ma wo be haye dabi nhyehyɛ na ɛwɔ hɔ no ɛnu nti na nyankopɔn nso afa nipa bi so a wɔn nim sunsun mu nsɛm enti wotena wa nkyɛn na nyɛ ho tɔma sɛ mi yɛ kyinyegifoɔ na nti wotu abira bɔ se nɛteɛ ofɔhyɛ fa namba ntu dwane nkɔ 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we ye tobe abake ni ma WhatsApp enne agye bi ni me kasai me pese me boni din na one me kasai wo se me nua me ba me nua bema me ni me kura tia so many years ye di so de awia ya bre afia no makoye ni me kunu pam me ofosu anya kwa check wa busu amwe enye bibia na yedi blame oba enye bibia na yedi blame bema no unso abusuam chekere ukura tukwa woni paper obia tukwa woni paper nso wo force so beba Ghana wo ka say kwa ye pushi no enye kwa kotogu abake ko dima uma dima ukru dima oyere dima wabusua kotogu abake ka so wo bomfa ye ka bomfa o fa sotwen afiasi akontepon so ufri echa okom na akwa sotwen bomfa nie so unya sotwe kwa obetima fafoma ko bomode tu anamon wo kira ko papa ne te wo won wanya dwuma sebi wona togu eya dwuma wona me sa na dwin ko na ebetra na ne cash ani man ko be kasa na onya emergency call from Accra se nkrofo panifo bi abanachi ene hoko eti me ka tro se wanyi togu aba keke na te krom ne wani ankrafo tamalefo sunyafo beba abaje na dina sade ewo mu no o maje ko na otia na sebi kwase bi akun ni yawe wa wi asensan so kwase asem ni yaje won sa abode so kwase ni ato adaka kwase ni ya de asiu entra okwa na nya sa no abrabote togu aba keke so edase okay enunti se bibi ni wi ase akeda ya ntuprum odofo se sika akọ na apese togu aba keke etuma wa ne ma no otumi efre no kone kobo ho ban na bronya bay odofo ensemo anko yani togbe aba keke azigblibo sonkalu kagoka yene no na etwetwe nkomo no ye ko akoyanim eyare hosem na yenua ba sabri metumi asiso pepo a ne nofo no ba bia duru no ya pro enunti no so ba ya dan mu a enya asem keto akora yekona yene yenua ba no ni nua bema entwetwe nkomo said the producer si prompt me no producer behena yemfre oba no a ni nua ba no ni kunu no de ofre na wonfa ho efri se eyeme nwanwa se onu kunu aba akwantuom na wajade na watimi agya ho saa sika ma ode ko hospital de ode to aduane di eso ma kwakuhwe na maame no ntimi mra madawroma ya asem kese papa enu nti no ye bompa ye se nyankopon beduma boa na ye maame wanya yarisa ye mfra ni nwa bema no ne musa no se abusua saa ne ye no a omo kan kire ye sanse eduru babia se wo yade na so sika kurasan e wo se abusua etumi somu e wo kwa bi so
na utumi esa yade na de ma wo. Hello. 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 Pani pom te say. Ayo na sir. Me so me ho ye na ehefo na me ne wo kasa free. So wo jiase. Wo chinyase. Atai. Na chese wo kumase ya. Na unua ba sabia kusabia nyado wanya breast cancer akato ne bro ne nufu pro anesa. Wate ho asem? Wate ho asem sesia no onisika ode ko hospital. Ode to aduane kura woni bi. Ni kunu so aduane agya no. Na wo ani nua ba ma no no mode bo ben wabo afa ho. Last 2 months and for home for real. Last 2 months so ko hwe no. Okay. Oso ko hwe no. O ko fa no ko hospital. Ana se ode wani ko tua wisi ya na ko hwe no na asa ko ofie. Me ko hwe na oso omo ko cha kandi. Won ko twa de e. Yes, no ko ko cha kandi. Omo ko ya test. Enti mo ba na atumi de bo ano. Producer. Uniform. Mwani ho. Kohwe hwan. Ese hwe ne hwe. Eya asem kesi. The nation sank aroho semanya ba. Abasa. Nyambasa anso na aye areho. Na we na ya na nipa nyina mfantu omo fo. Da me kasa asem we ene. Na omo kasa okotu de yemfa to me se. Usi abrabo kwan so a. My boy, we are Quasiano. Yanne Trimpna, young Wale Quasia. A tosubium. Yanne Quasiatna, young woman Quasia. We use our word we are not matrosabi because Ubi as you say, Bem one and etino, when him de, or your answer for or your boa for, unless I say more bansa. And now, Wahunu, Nieko, Eddie and Bessie. Say Bearman or Bati. Na, who can ye yare? Na, what to make for the fee. Yefrewa umfa so wedidi so okwa yare sabia na sa nipa we so bra yale ni o frɛ se wodofo a bia upie na wo chekora se de obesi aye kunkun nsema begino se be ma bia ma jese wakɔ ba bia wonte ase na eduru bidesi ya na ehunu be ma wo bra wo yere niema nkoye bra wo ba niema nkoye bra nimguase ekeba no wo na mema ye ne yeshu ade nua ma emu o musi so na za niema ekoyie mu o mo sa na odo no start sa no a emza futu na yemu bi gya ne mframa na aye nkwase asema mo unless say amane aba ya otomre bi a wenum binom na ya na ama traba we no ye adwuma no because ukwa no abesi wachi ebe ye dia ma kanni a wachuzi se oba amene na timie na oba yare wasi medane every ofre me enko enye kumasi ho ube dai wona wagyae kura wotimi hwa ne ba ma bisu kura wona wagyae ne so if you want to wagyae kura na wo yare onim sese wuni wa ne ba ne be ye mobondi no sa Karen wo ye dai wo kunu fofora wa wa no so ne ba wo ho ndi no ne mobile money kakra bi be kokura mo ahwa na yire one ne tebeko endi etomre bi a yenya ye firi ha yete ha na wo hwehwe nyansani ne ntwempena hwehwe nyansani ne nware hwehwe nyansani ne nwoba eboa sabrabo no niema bitu mpo na mo ntibie mu kura no a eso mframa ho mframa ne so mfaso etima akọ wani mu abrabo mu ndiye maame no first no omo nyale o no omo modam so omtimi hwe obi di mi na oweska oniska no atuzi se onwale ne ba onim se so oni bi mpo na amane ba ne Karen na botre na daje betima manipa na survival se de wadu be wura betima mo survival na be ma nese ye ka se wote a ono oyere tewo wagya ne ho yale wo yawe edu betia no so wunu waye okay wawe apetition wawe besen kakra no wabet no mimi no wanim no wasu no asoreko mfaso be na woso yesre mema yagimi se yenti yagimi so ne yenhunu mfaso e wo maaso ne ha omo sombo asem si se ye nyina ma omo ye represent Kristo awurade na wodo nti na mema na edo ema ebre wo ho ase eno na awurade hia firi wo nchen
enti odofo a wote se Kristo na oyere yare aduru sei na adimika no agya ho na wudwane wogoye me bema ni tiri ye ko se ni mfoni ndaso ne abo oba bi akokose munwane mfiri ni pot se ho ontimi mwa wabrabo ontimi se nya atrosem no muka na ya asempa mfaso bi ani so ya obre ni ntina me di si na masan so asere se ye nuanom ma ye ne motia mu hu niam bebre ho ahodi kura ye ti ya mo ngo mu hu kakra ya na no meti ya se breast cancer se tro bia ye so so mo no fo ne kakra o ba ma mi nyanyale ya wote wo kama kama ma mfa msan ka na bobo nse obisi apa misum odi ase etomre bia mo ho de wo doctor jese me manye na exercise odi ase ntimo ne ya tia we kire wo charge wansa no be da mina wo ho a mu be som bia kire wa mama yi ansa ya nsom so problem so ba mema somu ana odi ase mo ho de wo awurade asam se kode ya kwan ye wiem wo ho kwan botan so be ma ho kwan ye oba ho enti oba ankasa mo ye kwan si ye gya kwan bi aso fa enwura ba so problem ba kwan ne so emfuye fa kwan no ti ewura bi na efu si kon se no ye gya so fa enwura si so enwura si so do how na eba ndi be se tro bia sa na man ketekete ne so monti ase na mo boy se am man nya lovely ofie na nya akono na nya se bia mo charge ya gi bibie no sa ya ba mbuni ya bufu pe mo bani nya problem ndi be se ya na mo nso mahunu sa na ma no na aboa ya na ense ya dofo no mo hu ma mi mo bona kakra ebeti no ya mfa mo an we ohia bibiduro doctor correct na mo nya be ya mo ne nam ya no so de onse ye kura bi di nya bibi kakra na nke edi na chi na nke aha mo maboa ma ne ma okay yenhwe na yenfre ya boaten na omuna kasa bi wo nkasa okasa yenhwe ne yenfre ya boaten na yenhwe emwa obetimi de aboa ma me frise baby a eduru no odofo udidi akafra yedem ha no ekon no so nsade bi na ye na agina ha enya asem ketwa na nso so no nipa ho adwuma ne yeyo entumi mpam ye ma mi da esa akra ne ya brenyame omna samwa ya obi fresh yenua bi friend Abraham minim ese ono so tesa foundations things na yire nya bi nti ma mse framwa ma yire ne ho ato nti what tesa foundation sa na nipa bi frame me catch me say nipa ne friend Abraham as ya sa no ma we no oye ho ade pa nti yenua no obi onim sa nipa no bia na yenua no friend number wa nti ebe hu de ba na ehu kwan be fa so ofo on se de na kwaku kan ene kwaku ya na no pa bia won ko gina kwan no na won hwohwo na nko no obete ne pinka so wo ye ho adwuma na wasom ye ho adwuma yes bi obi ana na de bo abe people obi abaso ana hello wa hiri yentra no ene ugina kwa na wo bona be people say nye odia de yodia na wumia ye kwaku kan de no metinasi ya awse ma omu enofo no ya na omu de kame mema dodo especially Ghana for man ye ne nkoda so de o mema ne nkoda de omu de ka de wo de no eno kwa wo ko ho ya na enofo no de TV no so no de TV bi aduro no die ofo so ade a ha nipa for better for us nipa nyaka yentimi deliver se bema no oba to akọ situation mu nipa dodo se netimi tra ho bema na dwane o me na me ka cho yentimi ano keke ne brofo ne yetie for better medo no ai ne tisi medo time no nsoin awu se de ye kan ofosu woni nipa na ti o edu fese so oba o yare na nko won na ndwe be 200 oba bi na nadan ebe 5 anka be ma go be dwane da I don't know the time to say bibi ekoyi ansan yetimi ne oba atra ye ne be matra but de ne ko dia enkoyi dia ne adwane kwado kwaku kuta boduem hello otemenka ji so gina ye hello ji so gina baby ye hello otemenka yese osi yemfrɛ na nofu ya sabia ku sabia nyado akakakra na ese ubetumi aye hu bibia amaye o wani say fa phone frɛ no na infantry
Kwakuyentiu. Oh, to for sure, the person can answer. We are Berman now for bar now, Warren on for better for worse, I said, and now you're Berma now or bow for Berma and now Berma Befana wire for better for a can we say a normal woman, a normal woman. Deliver, son, woman, giant me. Or Berman who or ban and it's me. Mammy to 10 years now read the day or situation. For sure, over 70 years. 39. Shut the idea any pa. Yet be a con on a court. Yet Johnny. Maybe I may come so ya Berman now coba, necessary thou came, now ba, that near now my batabata, now ye me loco, ye and namco, ye and moko and wako. Trouble and yan no necessary. Do maybe quack, I'll be a yes, I'm scacca of ye. And no man quay head shut that one the test or you test who could so yare. So Benya home maybe. Do maybe no about it, Banaco situation be ma. A cassa ma. Situation wa community near tent woman, yet pampa momo, a man so say, Nicunia stroke pet. Was started in the Sunquasasm. As well as I quite for better for us, Ebony. Young money, and yet Tessa, friends say, air condition was a money power about Chelsea. And I can't go for baby and my baby, baby, or Bishop Babu Gracica. And again, I will be so babu better by Okuma Koto, the Bibi, the Befra, Ayesica. Mamma of us, you know by Wayadi. Wayadi, Nana Musa say, Yan, a young woman free service, even mobile. Yan, Musa say, Yan, we are called by your family. The family. Nabushaway, to a Yabushanibia, Mammy to a one, Yabushanibia. Young ways up, Bibi, and other treasure, now by Mammy or not to the baby, when you Mammy baby. First of all, Lidina, on my friend of or by what my friend of one home, and then Bibi, I was however. Okay. Mammy, dear. Of also, Bema, I asked some more. Na kwaku kasa we de banta kakra beb se Ghana for man ye de mo kame ye kunu ye nufu no for so bema wa mo me enu nyina na me ka ma mo ebi wa for so bema mo ni nufu no mo so bema be so no fuma mo wanya ansa ya de ni bi sadi obi be sia so nufu mo na yo ye se adwashem acho me enu fo na ye pega wa asese na obo nsa ye ni se no one saw madam I go me adwani say and I say one time so I dey no for ya no more ya de katra man be fa no kama now no me kakra when so dey say akora dia wanya ne tanfo anom no fu for so be man ye ka na ma beti mi anom no fu amanya cancer enti na manom no obo so ba mi so wale wi ana nwie empem wa godie no any romance no ba joya na wa ye ne kama when I do an pentam and I say about ya oba have a con can't you know and I said hey no trusting so now me phobia no me walk campus I covered and I home what am I saying na ya me phobia me as I don't know for account me akwa ma cancer when ya me wa say be man no campus no phobia some of my of say be grandpa ye bi o ha heredity bi a wabu stem bi so ya de na aba e bi o so be ma kwa yo be fa so be so no fuma na say obe no no fu no of so be ma no be ma sa cancer na timi aba e ti na ma no ma mo nim sa no fu no so e ya nya say be kame mo ba me ya bo say ma be so me be mi an fe o ka me ya and I say me mo che say be su mi an fu na me ma no bi ni o say ya mo say ba won sam say na de o de atu no fu na say what na say afa o mi akoso afa na ntane na so kakaka o mi no kono kama na da ya be piasa yi kane ya friend say ta bed driver wa bona be no anything enti pa mo cho me ma no so ya mo hwe no for so be ma me ka che be ma na ne yiro ni ababa wa we say no so o ma na adwene mla fie se ska krampo na ni wa rechi tro we no e woni pa ho